roreri na we ungenda guka kuigithia hamwe na Vavent Properties Limited mugundo uyu wi Nairobi na no tuge na tukwire ati tengera tondu ofa itu nituronire tumiongere tondu wa plot ici ingi githinji twaheana kiria offer njega muno ya mundu wothe wokire na gikenio ni plot icio twamendagirie na 500,000 na makiriha cash ndio makire muno ni Kenyans tondu mokire makiriha plot icio cash na twarehe message ati ono muthi mundu uri gukinya aria megukinya maria mbere twina offer yo ya 500,000 o hari plot aria makariha cash uria ukuriha na installment twamuongerera mbeca nini muno arihe 650 tumuhe mieri kuma mieri 6 uguo nigetha arikie kuriha plot yao na ngwire muigithia na tucokerie andu ithu gwitu ni twandikaga andu aria moka twire andu akangemi thengio muno andu akangemi mokire makiigithia ku ona mwe aranjiraga ati tutiite guku kangemi guko kangemi dogo kangemi dogo ni uria mwagiukire mokire mari andu aingi muno ta njira kiriri tondu ni murendia migunda nawe wanjira wendetie migunda miaka 17 Vavent yanjire miaka 17 mithiru demand ya niki andu marenda riu niki andu maracaria kuringana na maroka kuria maro urona makiuria kina ni murahota gu provide kire maroria kindu kia mbere kire experience iria twinayo kithinji na kiuria kiu ni kiega worie andu kumo kiambiriria na nginya ihinda riri kindu kia mbere marenda kumenya ni company ino kana legit na mugunda kana legit meka investigation yao mona mugunda wi sawa ni marago